Amer TV, mantap. Kalau onde-onde itu hanya boneka onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Amer TV, Kalau onde-onde itu hanya boneka onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Amer TV, mantap. Kalau onde-onde itu hanya boneka onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.